Pankaj Jain alam kia puthak hampang song tumpen Karbi Anglong Thomas Council Secretary aphan pinpura lo ki pajerdam. Bokajan Alicia Long BJP asong pen boson rong phar ticket ki longjian atsi dam bomlan. Sarupathar MSC constituency along APHL Silapen Congress Party Sokbui Kangrai. Karbi Anglong live adaba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Election Commission of India hin pen kedam tang thire pochik loni phai crep phorni model code of conduct patuponlo. La song bong pen kapre ka song tum pen mithang song hin pen ki wangji MLA kilik ahut rada pharman karja pidun jia phan amen la pen abangphu bangdak ponlo. Bomta Bharatiya Janata Party Rajcharya song tum mahin pen bangki non puanta ki paklang ponavilang. Bangso ticket ki pi ki paklang kleyang bong pen non Amad Bokajan Legislative Assembly Constituency long penabangke inut ingtang kring rat asai klem bangphu boson rong phar amen athak sia long klangdun. Boson rong phar alangli langdam lote alangli inut rar phan kang hon pik abang phulo. Kidu ki song pen danglok rar tum kinang jia son sitame alangli jakong do an pen ki thek an ki un an son sitame kirap ki pador dun abang phulo. Anchot kalisi boson rong phar inut ki thek sia la pen kaching ki misen abang phu. La sojok non ki kibom Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin amen pen athak ang dengalong an sitame boson rong paramen si athak long nang klang. La so teng pen langdam lo prutang te Mumin adimalong BJP Rajcharya song penabangke boson rong parsi Bokajan LSC pen ticket kilong jangring si nang do bom si thek ponlong lo. News report Karbi Anglong live. Kidamtang ni phai player ni Additional Chief Medical and Health Officer AFW Sai Hem along inu diphu hithia long beha klembang Pankaj Jain District Media Officer Chamber along tala kanghap dam check po puthak hurchodutlo. Laso puthak kedamtang ni phai krek thomarni Additional Chief Medical and Health Officer along ahok peralam theki longjap han pen hamphang song tumpen adim malong an humridam no. Bangso kahumri dama hu chukumar atum pen lamthe nang chepaklang dun Pankaj Jain amunit atum wangveklo la pen ajaha tum pulo wangve pusi pulo la selam the hinialam ki dukokjo nile tumning kang samse dukoklo la sila soputha kolo bangsa hokmapu ki patini je phan pini Karbi Anglong Thomas Council Secretary Rajesan Terang phan panongsi ahok pet kang cyclong je phan KNO KSYC KNYC AIKNA song tumpen pinpura lo pajiram nang koklo puta hamphang song tumpen phirang ke thengno nang pachini dun si pini landak song chingrum pen ni to madak ke bang thila bangke kedam tangani March 13 ni ni to additional halada rongkhelan Additional Chief Medical and Health Officer long ni to rongkhelan hospitalam ko patini ma se damlo la Pankaj Jain kangker ve kalama putha hudak dampen ni lituman officers lapen aja katum astaf anu nagithan mangke alam the bang chicken kida akapre la puson se do inut atum pulo wang inut atum pulo wang bi son sala pada nani kudo lapen aku ni litum hala so puthak tarlip lapen niltum ningam samse do koklo kopi pot ma pulo potang te hala bang so ni UDA ke hai mat hanse sangho ke hai pen ke alang ni gepik lang ateng de joint director pen si kang laing hap kang ker phana lang ifan order mate lam toi pi se pu sadame hala bangso joint director pen lam toy gi pi hala bangso notification ma sabe adun thu jong se a hok pet mate repairing lo potang te order ke do vek nai ji athek kam lo potang ne order do nai ji la pen cheng lok tender la pusan ni do nai sadame ni litum phan ke tender la punan paklang te la pen order te potang paklang la pen adun thu ki jut si appointment ke alang litum kaning je bang ajak tum bang anonymous lo media thing no bang a hide la pusan ni thek long sadame media thing no bang hide sadame ni litum statement nang thanun join lo jela dak bang ke bang le salang tu me hin bang ka ta salang itum statement office ang mo setame statement ki tibang ke chingbar ma chingbar apot si nilitum labang su hini statement do ko ka posi nitum ningang samse ji peklang si nilitum formally labang so putha hok pe kang sai long nang ji pura pini nilitum secretary ya ki hai in charge health and family welfare department
Karbi Anglong Thomas Council panong say nilito misi pinpura lo pajir lo ladak long nilito ma demand ke labang so kutha bang labangan lo immediate tong se court pen high level inquiry do nangji labang so kutha lapen prabjin pen pangkas jen a trading license bank ing thanangji lapen adun thu prabjin pen alangli contract ka choklem halabang so a registration bang ke ing thanang po apot si nilito ma demand la son thoma demand ni nilito piklang elo la si nilito ma hokpe rakang sai long liti ke nilito ma afiji nilito. News Report, Karbi Anglong Live. Sarupathar MSC constituency along Paklangso polling station pen Don Trokebrahini APHLC Congress pen GOC MSC kadom terang pia hemalong BJP party asong along kachepa ogdun. Aluhiaman pen Karbi Anglong Thomas Council Board Chairman Mohan Singh Tiso Chitong Dunsi BJP Rolling Party along kidudunang kok alam the jai tikang BJP Sarupathar Mandal Committee ame Phusilar Son Rongpi kachapan Phupon ame along MSC kadom tirangpi Karbi Anglong Thomas Council Board Chairman Mohan Singh Tiso tumari deng pensi BJP along chipook duna tumaphan BJP phutuk kupon lo Melong BJP Sarupathar Mandal Committee Party claim Bangla Pen Mohila Morcha Tumche Tongdunsi May RDP dun Melong MSC Kadom Terang Pipen Rar Phanam Theke Thanponge Non ki Bangji MLA Kilik Ahut ke candidate Abang Phu Aphanle Kilangji Nangji Kali BJP Arjam Along le vote chokpen Nonang Pusi Ni Pathepon Halapu BJP Phutup Kachikku Pon Atung penstame non Karbi Anglong Thomas Council Kichari Pon CM Dr. Kiram Ronghang Kijapon Kimi K Dhorong Lang Lipina Jo Kimi Theklong Si Sorkar Charibom BJP Party along Chipok Dun Pusi Chethan Ponti Sangti Dipen Project Terang Karbi Anglong Life Karbi Anglong pen nong nam ka chathang klong ki joi me adim koilamati dungdungja picnic spot along thirepo chekloni phai kre trok siani kra koilamati aro tum mate arong tin narong sar tum ningkan stek pen ephong chingrum pet pen rongrup hawar hapat messenger phan chingki chingwaya me madupon lo rong long man pen ki thene kumat lo plutang te rong sar hen lo rong sar tungge kai ki ta mi thang rong arup messenger phan nongli philang aduya hoi jutang jubat bisar kinda rongsi chokam mo pen chinglo asona son ka chingthur ponje phan la pen mi thang rong adon me kar tuma phan kilang ke paching bar he hui hem rong asar tum ke ar puta the dung la pen man peng ta dum asona sonalam chitham chimum er phijasme nilip along se ka chilang hem kim tanamat doctor tawe nurse tawe lasi prabjin pen koilamati along ki kim tang Sega chilang hem 10 bedded hospital kang pusirak je phan Karbi Anglong Thomas Council phan pachini pono non malom pul thimia kemang ake joy pen long le pata arong adon chiron pono ponta kilong le tum do piglang kipalong labje phunda chingki chingwai pono non ke wangji Karbi tum hakku pen ta ningkan sek pen lo han kachuri mate jangmia chikloni phai trok Karbi okphu padopon pon lasi laso asai ki deng ponje phanda chingki jingwai ponthu klarda galang puthot prabjin pen pachini ponthuji kiwangji koilamati ahawar long kupini kaching thuramen pen asona sono company tuma phan longle philang dim krong mentune ta pek pon thek the mate chidon unde pusi KRAA koilamati aro ami phu dakiram rong hanga hin pen klarda pen phirang ke thengno lamthi jai pon laso me long Karbi Anglong nongnam kachathang khe kaching hon Karbi Anglong mithang nongle philang kaching hon pik ning theklong obe kimi songja pomate KTTSA tirpi mepu Samsung inti chiting dunsi rong asar atung kaching ki kaching wai kachiparai alam anke ahoklum lapen mission lupusi than pon lasolong KTTSA nilibaro ame phu jiten rongpi mukranging leng nilip hawar Karbi rong asar miami phu rajteron arong tina rong asar tum lapen basa pia tum chitong dunsi me RDP dunsi mesen pen ne pachun pon chingwai pon pen si
รองอาสาดูอันเราเป็นควายละมาตีลองคิดที่กิดดิ้งดูอันสิ่งรุ่มรับเป็ดเป็นสิ่งนี้ตุ้มละบางโซปอร์บุฮาบางกันนี้ตุ้มชุปอนlo la sila bang so por buhan itum emisen mi et pension non pachun long la sinon ke wangi ang bong an sita men ilitum pala material lo kalong kaching thur je phan kulit ang ke ilitum kai ke ta ning isi do nai pamen pena jok sin itum la bang so amen bang gan sengkan wang tan itum do pon long le phelang ilitum rai kom thim nang ji pula bang so vesa akarbi anglong la pen is karbi anglong pinang an mi thang khai la pen long ri kaching hona songja po to ma kachi song along la puson non rong asar tum sita mi kachi rok tok hido pen mi thang along ri mi thang hawar bangke rai kom thip jipu alang le tum labang so tumon labang so kachi song labang so khai la pen long ri ching honang jipu atumon ke jap pen non ke ke thek long bangke karbi anglong angkang pi along arong tin arup tin arong asara tumsi nono bangke alang le tum kachi chini loje mithang along ri long pat ke rai kom nang ji pulutang te rong rup ke ja tumta ar puthetang la posi kewang jilang nili balong sitame labang so ka phere memedo banga khei kiche aso tum joy pen nang kachi rai nang ke dut the padim do la sila hai pen abang ke lang le tum tame ki jok ke chipe jok wan ji phansang le tum kachi sig megdo ba lang tum kachi rai kom ji phan lang tum ke tum bai Koilamati pension son inti Karbi Anglong life. Pinia birta kalapansi kang ton poniglo karton.